মোৰ লগত যদি যায় মোৰ লগত গৈ এজন মানুহৰ যদি মৃত্যু ঘটে লগে লগে তেওঁৰ লগৰীয়াবিলাকক বুক কৰা হয় पर्टेलनि गेजेरजों इउट्यूबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना खोथा बाथ्राजों माने मुं सुनो नागिरनाय আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ লৈ ছিংগাপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে বিশেষ বিমানখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 6:22 ৰাওনা হৈছে বিমানখন দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় আজি নিশা 11:27 এয়াৰ ইণ্ডিয়া 2116 বিমানেৰে আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ দিল্লী বিমানবন্দৰত নশ্বৰ দেহ গ্ৰহণ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ইয়াৰ পিছতেই চাৰ্টাৰ্ড বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হ'ব নশ্বৰ দেহ দিল্লীৰ পৰা নশ্বৰ দেহৰ সৈতে একেলগে আহিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা VTCRA চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটযোগে গুৱাহাটী পাবহি মৰমৰ শিল্পীগৰাকী গুৱাহাটীত অৱতৰণৰ নিৰ্ধাৰিত সময় পুৱতি নিশা 2:30 ছিংগাপুৰ ফ্লাইটৰ ইতিমধ্যে 6:20 আমাৰ হাতৰ পৰা তথ্য অনুসৰি 6:20 ৰাওনা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আপুনি উল্লেখ কৰিছে AIC অৰ্থাৎ এয়াৰ ইণ্ডিয়া C2116 বিমানখন আৰু বিমানখনে যিখিনি তথ্য এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন 11:27 গুৱাহাটী ক্ষমা কৰিব দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত লেণ্ড কৰিব আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা দিল্লী বিমানবন্দৰতে আছে 11:27 নিৰ্ধাৰিত সময় 11:27 দিল্লী বিমানবন্দৰত জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব আৰু যদি তাত কোনোবা আহিছে তেখেতসকলৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পিছতেই VTCRA এখন চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট এয়াৰক্ৰাফ্ট এই ফ্লাইট যোগে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব আৰু লগত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আহিব দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাহে আমাৰ হাতলৈ যিখিনি তথ্য আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পোনে পোনে ৰাওনা হ'ব ডেৰাডুনলৈ ডেৰাডুনত অতি জৰুৰী ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেখেতৰ এখন সভা আছে গতিকে নিশাটো দিল্লীতে কটাই তেখেত ডেৰাডুনলৈ যাব আৰু তাৰপিছত আগবেলা আহি তেখেতে পুনৰ গুৱাহাটী পাবহি কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ আহিব সেই VTCRA এয়াৰক্ৰাফ্ট যোগে আৰু 2:30 বজাত নিৰ্ধাৰিত সময় আজি নিশা 2:30 বজাত গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সেই ব্যক্তিগত চাৰ্টাৰ ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা আৰু পুনে পুনে তাৰ পৰা 2:30 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত লেণ্ড কৰাৰ পিছত পুনে পুনে কাহিলীপাৰালৈ আহিব কাহিলীপাৰাত কিছু সময় থকাৰ পিছত সম্ভৱতঃ পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া 6টা কি 6:30 এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্তে সম্বোধন কৰিছে যে কিছু সময় অত্যন্ত নিৰিবিলিভাৱে পৰিয়ালটো যাতে অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক পাই পিতৃ তেখেতৰ অৰোগ্য অৱস্থাত আছে তেখেত কেতিয়াও যাব নোৱাৰে বেলেগ স্থানলৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ বহু কথা আমি ইতিমধ্যে দেখিছো বা অন্যান্য যিসকল তেখেতৰ আত্মীয় স্বজন আছে কেৱল পৰিয়ালৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় কৰা হৈছে আৰু তাত অন্যান্য লোকে যাতে আমনি নকৰে সেইবাবেও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত 2:30 বজাত লেণ্ড কৰাৰ পিছত পোনে পোনে কাহিলীপাৰালৈ লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আৰু তাৰ পৰা সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম য'ত ৰাজহুৱাভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হ'ব অনুৰাগীসকলৰ বাবে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে তালৈ নিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তৰ মুঠতে ক'ব পৰা খবৰ এয়াই যে ছিংগাপুৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক লৈ নশ্বৰ দেহ লৈ বিমানখন ইতিমধ্যেই ৰাওনা হৈছে আৰু 11:27 সেই বিমানখন এয়াৰ ইণ্ডিয়া C2116 বিমানখন দিল্লীত লেণ্ড কৰিব আৰু তাৰপিছত VTCRA এয়াৰক্ৰাফ্টখন এখন চাৰ্টাৰ ফ্লাইট সেই ফ্লাইট যোগে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব নিৰ্ধাৰণ এটা কৰা হৈছে 2:30 পুৱতি নিশা 2:30 বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত সকলোৰে হিয়াৰ আমঠুগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ আহি পাব আৰু তাৰ পাছত পোনে পোনে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব কাহিলীপাৰাৰ বাসভৱনলৈ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো জুবিন আহিব এতিয়া আপোনালোকে জীয়াই থকা কালটো সদায় মৰম দিলে বহুত মৰম বহুত আশীৰ্বাদ দিলে জুবিনক আৰু আপোনালোককো ইমানেই ভাল পায় সদায় জুবিনে গতিকে এতিয়া আহিব শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো হৈ যাওক জুবিনৰ যি শেষ যাত্ৰা সেয়া একো বিঘিনি নহ'বগে নগতাকে সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে হওক যিবোৰ কোনোবাই যদি কিবা অকণমান মানে ভাবিছে কিবা এটা মানে খেলি মেলি হৈছে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছে এই বস্তুবোৰ নহওক একেবাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হওক পুলিচ প্ৰশাসনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাক বহুত সহায় কৰি আছে
জুবিন আহক ভালকে সকলোৱে আমি চাম জুবিনক শেষবাৰৰ বাবে চাম আৰু জুবিনৰ লগত আমাৰ নিজৰ ভাইৰ নিচিনা চিন্তাৰ সদায় আৰম্ভণিৰ পৰা 2020 চনত আপোনালোকে জানে যেতিয়া খুব ডাঙৰ এটা মেছিভ এটেক হৈছিলে চিজাৰ সেইখিনি সময়ত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আকৌ বম্বে লৈ যাব লগা হৈছিল কোভিড আহি সকলো বন্ধ নিজৰ জীৱনকো বিপন্ন কৰি বাহিৰলৈ ওলাই খোৱা বস্তুৰ যোগানৰ পৰা আদি কৰি সকলো বস্তু চিন্তাতে কৰিছিল তেনেকৈ ভাল কৰি জুবিনক আমি কোভিডৰ এই লকডাউনৰ মাজতো বাছেৰে ঘূৰাই আনিছিল সদায় জুবিন আমাৰ নিজৰ হৈ আছে আৰু আমি কিবা এষাৰ কথা ক'লেও সিদ্ধাৰ্থৰ কথা জুবিনে কেতিয়াও তাৰ গাত টুপ এটা পৰিবলৈ নিদিয়ে আজি তাক জুবিনৰ সেই যাত্ৰাত থাকিবলৈ দিয়ক আপোনালোকে যি তাৰ বিষয়ে তাৰ বিপক্ষে যদি কিবা ভাবিছে সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক সকলো থাকক একেলগে আমাৰ পৰিয়ালটো একেলগে থাকক আমাৰ নিজৰ মানুহবোৰ কাৰণ মই জানো কাইলৈ মোক সিদ্ধাৰ্থৰ ছাপোৰ্ট লাগিব সি মোৰ কাষত নাথাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰিম জুবিনৰ বহুত আধৰুৱা কাম আছে এইবোৰো আগবঢ়াই নিব লাগিব এই ল'ৰাটোক আহিবলৈ দিয়ক সি নহ'লে জীৱনলৈ তাৰ বহুত এটা বেলেগ ধৰণৰ কিবা থাকি যাব এইটো বহুত মই মানে বুজাব পৰা নাই আপোনালোকক সকলো অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰ বিপক্ষে যি আপোনালোকে এজাহাৰ দিছে বা কি কৰিছে সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক আৰু সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো শেষ যাত্ৰাটো ভালকৈ হৈ যাবলৈ দিয়ক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে दुलाराय बर' फरायसाया आफादा जोंनि मोनसे आंगो आफाद जातीय मोनसे आफाद बियो आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो बे मोननै आफादा जोंनि बर' समाजनि खैदां खैफोदाव गेजेराव हाबसननानै सम सम अनेक समस्याखौ समाधान खालामना होबोदों बे मोननै आफादा जोंनि गेजेराव मोजाङै थांना थानाया बिराद गोनांथि दङ दा आं नुबाय जोंहा दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सम सम बर' फरायसा आफादनि खायसे नीतिफोरखौ बारनानै बाथ्रा बुंनाय बायदि आं आन्दाज खालामो आरो बेखायनो आं खायसे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो लुबैदों बिथाङा साननैसो आगोलाव ससियेल मिडियायाव बुंदों जे बै दा फैगौ जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंबाबो सागानगिरिफोरा खुंथायाव थाफिननो मोननांगौ खारन गोबां एकर्डनि क्लजफोरा मावनो थालांबाय दा बहायनो आंनाव मोनसे कुवेश्चन फैदों बर' लिडार आथिखालनि इउपिपिनि लिडारफोरा गोबां समाव बुंबाय दं जे दासिम एकर्डनि क्लजफोरा प्राय 85% आरो सोरबानो 90%आ मावजाबाय दा बिदिबा जोंनाव बेसेबां दंमोन बिटिआर क्लजआव बिटिआर क्लजनि अरिजिन क्लजआ जाबाय 11टा एनेक्सार 1आव दंमोन 8टा एनेक्सार 2आव दंमोन 22टा एनेक्सार 3आव दंमोन 16टा एनेक्सार 4आव दङ 10टा टोटेल बेसे जायो 67 निफ्राय जुदि 85% खामानि जाबायबा दासिम बेसे जानांगोन 56.95 अलमोस्ट 57 थाखो बेसेबां बिदिबा 11टा एसेबां खामानि जाबायब्ला मोजां बाथ्रा नाथाय जोंखौथ' ओरैनो बुंनो हाया जाबोथ' नोजोर दं बे जे दाखालि बावै 3/1/2024 आव भारतनि आसामनि होम मिनिस्ट्रिफोरनि गेजेराव जिथु रायलायदोंमोन बे रायलायनायावथ' प्राय 11तानि बारा खामानिखौनो मावनो हाया होनना बुंदों 11तानि नैबेफोर माखासेया गोग्लैदों जेरै कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि इन द नेम अफ बड'फा एट थुलुंगाफुरि क्लजनि 6.5 आव दङ बेखौथ' माबा गोरोबा होनना बुंबाय मावनो हाया होनना बुंबाय 2 मोननै नाम्बाराव रिजनल केम्पास अफ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एनेक्सार 2 आव दङ बेखौ उदालगुरि जानो गोनांमोन बेखौ मा होनबाय जे बे सेन्टारा अलरेडि मणिपुराव दङ आरो खाथि खाला आसामाव मोननै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दङ तेजपुराव उदालगुरि खाथियाव दंखायो गतिके बेजोंनो कभार जागोन एनादार बहाय जानायनि कुनु बाथ्रा फैया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बर्मा बेखौबोथ' हाया होनखाबाय निट एनआईटी नेशनल इन्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी बेखौथ' होनबाय जे स्टेटआव मोनसेल' थायो एनादार जानायनि प्रश्नआनो फैया नवोदय विद्यालय बेवहाय क्लजआव दंमोन जे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव एनादार आरो नवोदय विद्यालय दानाय बेखौबोथ' होनबाय जे सेन्ट्रेलनि नियम मथे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' थायो एनादार जानायनि प्रश्न फैया नर्थ इस्ट रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स एट रौमारि बेखौ होनबाय मणिपुराव दंखायो बेजोंनो अल नर्थ इस्टखौ कभार खालामनो हायो बे प्रश्नआनो फैला स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया एट उदालगुरि बाक्सा चिरां बेखौ मणिपुरावनो कभार खालामनो हायो बेखौ प्रयोजन गैया नेशनल स्पर्ट्स यूनिवर्सिटी एट उदालगुरि बे एनेक्सार 2 आव दंमोन बेखौबो जाया होनबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस
माबायाव बेंगालराव बेयो माबायावनो गैया होनबा एकर्डआवनो गैया मिनिस्ट्रि अफ रेलवेआव माबा रेलवे दामा माने कोच बानायग्रा मोनसे खोथा बेलेगखौ बानायनाय खोथा बुंदोंमोन खिन्थु बे नैबे रायलायनायाव बुंबाय जे बर्तमानाव थानाय जितु बङाइगावनि खाथियाव बेखौनो इमप्रुभ खालामगोन गोदानाव बानायनाय प्रश्न फैया डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारिनि गेजेरजों बड' सेंग्राफ्रा बेसेबां साख्रि मोनखो बेखौ सोंदोंमोन दासिम बिनि मोजां फाइनाल एन्सार गैया थिग बिदिनो एकेबारे माबायाव क्ल'जाव थानाय सालबारियाव जितु गोथैफोरनि नामाव मांखरसालि बेखौबोथ' मावाखिसै आरो बे गोथैसालिनि मांखरसालियाव मावनो थाखाय मानो क्ल'जाव सोलायनांगौ बेखौथ' हाग्रामाया बै जुदि देबरगाव बानायदों बेथ' क्ल'जाव गैलाया आरो बेसेबां थाखानि बाथ्रा बिलाय मेन्टेलिटि थानांगोन मावनायनि गोसो थानांगोन अब्लानो बे जागौमोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बम्बे बेखौबो मावनो हायाखिसै 5 लाखै प्रत्येक भिक्टिमफोरनो होनो गोनांमोन बेनिनो गोबांनो 3 लाखै होनानै 2 लाख थाखा खोमादों जों खोनादों आरो गोबां दाबो मोनाखै दा बेफोरखौ नायबा बय 12टा खामानियानो मावजायाखै दा बे 12टाजों जुदि बे माबाजों 57 जों दाजाबोबा नोंथांमोननि 67आ अभार जोब्बाय खामानिया जोब्बाय माखौ लानानै क्ल'जनि खामानिफोरा जोबसान्दै खुंथायाव मोनफैनांगौ होननानै दिपेना दाबि खालामो माने नोंथांमोननि बुंनायखौसो बुंदों आङो 85% 90% बे मथेबा खामानिया जोब्बाय नोंथांमोना आरो नोंथांनि बे जुक्तिया माबायदि बोरै ग्रहण जायो हाउ इट इज एक्सेप्टेबल बेथ' जाया मानो होनबा बै नोंथांमोननि आगोलनि जितु सरकार बहाय साबैसे सागानगिरि दंमोन बहाय माबाया दंमोन नामा बै रन्जन दैमारिया दंमोन नामा बिदिनो जोंना बे सोरमोन माबाया बे थांनाय बाराव जितु इलेक्सनाव गेलेदोंमोन जोंनि बहाय धीरेन बेबोथ' सासे सिगनेटरि बेखौबोथ' लायाखै बिदिब्ला सागानगिरिफोरा मोनफिननांगौ आगोलनि रन्जन दैमारिखौ माथो लाबोदिया दा बे रोखोम खोथा आरो बेनो जुदि जायोबा आसाम एकर्ड बे आसाम एकर्डआबो दाबो कमप्लिट फुलफिल जायाखै होमबालाय प्रफुल्ल महन्तआ बृन्दाबन गस्वामिया फैफिननांगौमोन फैनांगोन बिदिब्ला जुदि खायसे बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै एसे लागाम हमथानाय बाथ्राफोरखौ बुंबा मोजां जायो बेनिफ्राय नोंथाङा मोनसे गिदिर खामानि मावनो नाजादोंमोन वेलकाम मोजां जादोंमोन बे जाबाय बर' राजखान्थि आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय बिराद इनिसियेटिभ गुड इनिसियेटिभ खारन नङाबा जोङो भबिष्यताव बिपद दङ नाथाय बे इनिसियेटिभखौ नोंथाङा बै 2020 मा खालामनाय जेब्लानाखि प्रमदआ 11 डबलजों 12 जादोंमोन हाग्रामाया 17टा मोनदोंमोन मोननैजों दाजाबा बेसे 29 सोर हागौमोन जों फैनो आरो बे मोननैजों गोरोबनानै जुदि सरकार दायोमोनब्ला जोंनि गोसो बादियै जोंनि अधिकाराव थानायफोरखौ जों मावफुंजोबनो हागौमोन बे समाव बहा दंमोन आरो नै दा जितु खालामबाय नोंथाङानो होनदों जे थांनाय डिसेम्बरसिम बे सिस्टेमा ड्रप जाना दंमोन आरो दाखालि बाव इलेक्सन आगोलाव नोंथाङा नाजादों खिन्थु पलिटिकेल पार्टि मोननैखौ इमान थाबै गोरोबहोनाया सहज नङा गावबा गाव आइडिय'लजि दं नाथाय ओरैबा हायो दाबो सम दं नोंथां नैबे इलेक्सना जोबनायनि उनाव इउपिपिएलआ बेसे मोनो बिपिएफआ बेसे मोनो मोननैजों दाबो सरजाबनो नाजा जाहाथे बेलेगा हाबसननो हाया बेटार आइडिया बेयो आरो बे सिस्टेमै जुदि जों प्रत्येक पार्टियानो गावबा गाव गेलेनानै जुदि सरकार दानायाव खौसे जानानै गावनि स्वार्थनि थाखाय मावब्ला भारतआ दिनै आसरित जागोन दुलाराय भारतआनो बुंगोन मा जाथि बिसोरलाय मा डेन्जार बिसोरो बेलेग पार्टिया बेलेग बेलेग खिन्थु ज' जानानै गावसोरनि अधिकारखौ बिसोर आदाय खालामो खारन जों स्टेटनि किं मेकार जानो हागोन सेन्ट्रेला जोंखौ रेसपन्स होगोन खिन्थु नों साथाम साब्रैल' गावबा गाव जायोबा नों खाथिर खालामा आरो दिनै नोंथाङा गाज्रि मोननाङा इउपिपिएलनि लिडार इउपिपिएलनि एमसि लेफोरानो मिथिं गायै बुंदों जे जों गोबां खामानि मावनो हायासै फारसे नोंथाङा दाबि खालामदों 85% 90% खालामबाय होमबाथ' जोब्बायमोन खिन्थु बिथांमोना बुंदों जे जों गोबां खामानि मावनो हायासै खारन जों बिजेपि दंमोन येस बिजेपिया जिहेतुके बिसोरो दंफायोमोन नालाय गावसोरनि नोजोरजों खारगोन बिसोर नेसनेल लेभेलाव खारनो थिनगोन आनसलिकताफोरखौ प्रश्रय होआ आरो बे कारनाव गोबां खामानि मावनो हायाखै आरो ओरैबायदि मोनदोंबा एबा जों हारसिं मावनो नाजागोन सरकारखौ खिन्थु हारसिं हाया होननानै आं दासिना बुंनो हागौ हायोबा बिदिनो खालामनांगोन मोननैजों ज' खालामनांगोन आइडिय'लजिया जिखायानो जाया खिन्थु गावनि रायजोखौ रैखा खालामनाय खेथ्रआव जों ज' जानांगोन नङा बिटिसि आथिखालाव अलखदाव दङ आरो नैबे इलेक्सना खालि एमसिएलए इएम सोलायनाय नङा बेयो बे इलेक्सना जाबाय बिटिसिखौ रैखा खालामनाय मोनसे गेदेर दावहा गतिके नोंथांनि बे खौसेथिनि दायलगखौ लानानै नोंथाङा दिनै हाग्रामाखौ बदनाम होबाय दं बेखौ रावबो गनायाखै गतिके बे नोंथांनि इनाय जादों आरो नोंथांनि खौसेथिखौ सोर मानिनो नोंथाङा दाखालि बावै दरं अदालगुरियाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन एमपि बिपिएफनि केन्डिडेट दुर्गादास बर'नि बेरेखायै नोंथाङा सोरजों बेरायदोंमोन नोंथाङाथ' बिजेपिनि केन्डिडेट दिलीप सैकानि बेरेखायै जयै बेरायदोंमोन हेलिकप्टाराव गाखोनानै भट बिदोंमोन आरो बे हाबाखौ
एबसुआ जोनोम जानायनिफ्राय खुनु आफादगिरियानो बेखौ मावफेराखैमोन नोंथाङा खिन्थु एबसुनि प्रिन्सिपलखौ फार्स्ट भायलेट खालामबाय आरो बेखौ लाना दिनै एबसुनि गेजेराव बिराद रायलायो मानो बिदि जानो मोननाय गतिके आरो बेबायदि नोंथाङा दिनै दाखालि बिजेपि दिनै जों ज' खालामनो नागिरदों नोंथांनि बे थारुन मोखांखौ सोर फोथायनो नोंथांनि मोखांथ' बुरजा जाबाय गतिके दिनै रायजोफोरा फोथायनो थान मोनगोन नोंथांनि बे नाजानायखौ जागोनखौ होनना साना आरो दा दिनै बारे बारे हाग्रामाखौ दाय होबाय थाबा बे दाया नोंथाङा थांबाय जेरै 17 बोसोरखौ होनबाय थायो 17 बोसोर जेबो मावाखै मा मावाखै रायजोफोरा गावसोरनो नाफिननाय होयो 17 बोसोराव असान्ति जादोंमोन सोर खालामदोंमोन रायजोफोरा फिननाय होयो बै जे माबाखौ बर' सिख्ला सासेखौ जे बुथारदोंमोन मा बर'मोन बेयो प्रिया बसुमतारी बेखौ सोर गावथारदोंमोन बेखौ रायजोफोरा दिनै फिननाय होयो अप्रिय खोनानायाव गाज्रि एनडिपिआनो गावथारदोंमोन बै सालबारियाव जिथु मुस्लिमफोरखौ एरेक्सन खालामनाय बेखौ सोर खालामदोंमोन जोंनियानोथ' खालामदोंमोन जोंनि बर' सेंग्राफ्राथ' खालामदों बे समाव एनडिपिनि जानानै दा गतिके बे 17 बोसोराव असान्तिखौ सोर खालामदों ओरैनो ओंखारखायो आरो बे 17 बोसोराव एबसु आन्दलन खालामदों डिभाइड आसाम 50-50 एनडिपिआ नागाराखैमोन हाथियारखौ 20आव सोनाबाय 2020आवसो गतिके बे गासै बाथ्राया दिनै उल्था जाबाय दङ ओरैनो नोंथांनि बाथ्राबो उल्था जानो नागिरबाय दङ आरो बेनिखायनो दिनै नोंथाङा खायसे बाथ्राफोरखौ जेरै मेरै बुंब्ला आसलथे थिग जाया बेनिखायनो आं खावलायगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोननायनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै थांना थानायखौ लुबैदों खारन बर'फोरा नै दा जिबायदि क्रिटिकेल अबस्थायाव हाबदों बिराद गाज्रि दाथ' नोंथाङा बुंदों जे जोङो थोंजोङै इउपिपिएलखौ मदद होबाय मदद होनायल' नङा नोंथांमोना माबा दासो बावसोम इलेक्सननि आगोल माबा एवारनेस प्रग्राम खुंनो नागिरदों एजुकेसनेल माबा प्रग्राम बेथ' नंखायथार दाखालि बै आंनि गामि बे खाथियाव सिंलिमारि गामि कक्लाबारनि सोनाबहा बेवहाय रायजोफोरा जेब्लानाखि थांबाय अब्ला फै नोंथांमोना खिन्थु एवारनेसआ एजुकेसन जानानै पलिटिक्सनि मोनसे सोदोब बाहायनो मोननाय नङा थाङै थाङै पलिटिक्स होना लाबोबाय रायजोफोरा गेट आउट खालामबाय होखारबाय मानो बिदि खालामदों आरो हराव दिनै जायगा जायगा होसोलायनाय बुलायलायनाय जादों न'खरावनो दावराव जादों नोंथाङा भाबिदों जे बिपिएफ बा गुबुन हान्जाफ्रा जेसेबांखि न'खराव माथो जों देरहागोन मानो देरहागोन एबसुआ जोंजों दंजोबो आरो बे एबसुआ न'खराव थानानै माफाफोरखौ बुंगोन दिनै माफाजों दावराव जादों बिफाया बुजियो बिफाया गोजाम मानसि दा आंखौ सोर बुजायगोन आंखौ जों आंनि फिसालाया बुंफैबा फिसालाखौ माखांबाय आं बिनि बुजायनो नाजागोन सानैजों दावराव जागोन होमबाना माफाजों फिसालाजों सौग्रावलायबाय आरो दा बे अबस्थाया जादों गामि गामि नोंथाङा बेखौ मा सानबाय दङ बे मोजां जागोन नामा दा बे रोखोमै नोंथाङा जिथु खालामबाय दङ बे खिन्थु मोजां जायाखै फरायसा आफादफोरखौ जि लामाजों दैदेनदों आंथ' सानदों फरायसा आफादफोरनि गेजेराव दा मोनसे बिराद रिभल्ट मोनसे सोलिबाय दङ आरो बे मोनसे थुब्लाव जोंखांबा खिन्थु फरायसा आफादखौ नोंथाङा बोरै कन्ट्रल खालामो बे नोंथांनि आखायाव थाहैगोन बेनिखायनो खायसे बाथ्राफोरखौ जानला मानला बुङा लाबानो एसेमान मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुंबा मोजां जायो बेनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामबाय बे 5 बोसोराव दिपेन बर'नियामोननि कुइसन बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ रायजो खुंबाय एबसुआबो थाफाबाय सेन्ट्रेलाव जे बर' रावा जोंनिया हाग्रामाया लाबोदोंमोन 8 सिडुलाव हाग्रामानि मोनब्रै एचिभमेन्ट गिदिर एचिभमेन्ट बे जाबाय बिटिसि क्रिएट जेराव एकेबारे संबिधानखौ संशोधन खालामना लाबोदोंमोन बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय जोंनि बर' रावखौ भारताव 1052टा भाषा दं बिनिनो बर' रावखौबो 80 थिनदोंमोन बेजों 22टा जादों बर'जों लोगोसे सान्थाल डोगरी आरो उर्दु सान्थाल डोगरी बर' आरो मोनसेया उर्दुमोन नामा बे हाबफादेरदों गतिके दिनै बर'आबो बे 22टा मोनसे आरो मोनसेया जाबाय बे 40टा समस्तिखौ लानानै फार्स्ट डेम'क्रेसि सिस्टेमाव बड'लेण्डआ इलेक्सन खुंनाय दिनैथ' इउपिपिएल लांबाय थायो बिटिसिआव जेबो गैया बे इलेक्सनाव बिथांमोना दिनै बाहागो लानो समाया खारन नोंथांमोना 60टा समस्यासोमोन 60टा समस्या बोरो आरो नोंथांमोना 60टा समस्या बुंनो मा 60टा समस्ति बानायगोन खिन्थु हाग्रामानियाव मा दङ 40टा समस्ति बानायगोन 30टा एसटि 5 अपेन 5 जेनेरेल 5आ जागोन स्पेसियेल 5आ जेनेरेल बे मथै बर'ना 75% जायो बहाय नोंथांमोना एसटिनि बेसे लाखिखो बेसे एख' लिरनाय गैया শ্যাম কানু মহন্তই কেনেকৈ গম নাপাব যদি গম নাপায় অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহজনক লৈ যোৱাৰ পাছত সাগৰলৈ যোৱা কথাটো যদি কোনোবাই গম নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই শ্যাম কানু মহন্তই নেগলেক্ট কৰিছে আৰু এই এক্ট অফ নেগলিজেন্সৰ কাৰণে এইটো এটা ক্ৰিমিনেল অফেন্স হৈছে আৰু এই ক্ৰিমিনেল অফেন্সৰ কাৰণে শ্যাম কানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া এজন মানুহ মোৰ লগত যদি যায় মোৰ লগত গৈ এজন মানুহৰ যদি মৃত্যু ঘটে লগে লগে তেওঁৰ লগৰীয়াবিলাকক বুক কৰা হয় আটক কৰা হয় এৰেষ্ট কৰা হয় কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা যেতিয়া চৰকাৰে এতিয়ালৈকে
নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কোনো মানুহকে এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই, তেওঁৰ লগত যোৱা মানুহকো আটক কৰা নাই, তেওঁৰ লগত একেলগতে সাগৰত সাঁতোৰা মানুহকো এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই। অসমৰ চব মানুহে বিচাৰিছে একচন হওক। অসমৰ চব মানুহে কৈ আছে যে দোষী শাস্তি পাব লাগে, CBI এনকুৱাৰী লাগে আৰু অনতিবিলম্বে দোষীবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। চবে বিচাৰিছে দোষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই। অকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে চাগে তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ মানুহেও চাগে বিচাৰি আছে এতিয়া যে নহ'ব যে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদটোক এনেকৈ কোনোবাই একদম নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থৰ কাৰণে এনেকৈ আমি হেৰুৱালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তি হ'ব লাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই স্পষ্টভাৱে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ সকলো অৰ্গেনাইজাৰক অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। জুবিন দাৰ লগত সাগৰত গা ধোৱা মানুহবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। জুবিন দাৰ লগত যিসকলে আতিথ্যৰ কাৰণে গৈছিলে, জুবিন দাৰ লগত যিসকলে জুবিন দাক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে, তেওঁলোকৰ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে আজি আমি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদটো হেৰুৱাইছোঁ। অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে কান্দিছে। যোৱা ৰাতিটো গোটেই মানুহে উজাগৰি ৰাতি কটাইছে, আজিও অসমীয়া মানুহে উজাগৰি ৰাতি কটাব। অসমক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহে এতিয়া হাহাকাৰ কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বোলে মই CIDৰ তদন্ত দিম। কি CIDয়ে গৈ আপোনালোকে নিজে কওক যে CIDয়ে গৈ এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত গৈ এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব পাৰিব? ছিংগাপুৰত তদন্ত অসমৰ পুলিচে গৈ তদন্ত কৰিব পাৰিব? ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সংস্থা CBI কিয় এতিয়ালৈকে তদন্ত ঘোষণা কৰি দিয়া হোৱা নাই? এই অৱহেলা কিয়? জুবিন দাৰ প্ৰতি এই অৱহেলা কিয়? আৰু জুবিন দা যিবিলাক মানুহৰ অৱহেলাৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, যিসকলৰ এক্ট অফ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে, যিসকলৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈ জুবিন দা এনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই? মই অনতিবিলম্বে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ প্ৰত্যেকজন অৰ্গেনাইজাৰ, যোন অৰ্গেনাইজাৰ আছে, এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এজন ডেকা ল'ৰাৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আন এজন ডেকা ল'ৰা ফুৰিবলৈ গৈ যদি সেই ডেকা ল'ৰাজন পানীত পৰি মৰে, লগে লগে সেই লগৰজনক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, পুলিচে ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত হত্যাৰ গোচৰ লগায়। কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তাসকলক আৰু যাৰ হাতত জুবিন দাৰ শুশ্ৰূষাৰ দায়িত্ব আছিলে, তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে জুবিন দাক ইয়াৰ পৰা টিকেট দি লৈ গ'ল, বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলে। তাৰ পাছত জুবিন দাই বোলে সাগৰলৈ যোৱা কথাটো গম নাপায় বোলে। কি মহন্ত? শ্যাম কানু মহন্ত বোলে গম নাপায়। শ্যাম কানু মহন্ত বোলে গম নাপায়। শ্যাম কানু মহন্ত বোলে গম নাপায়। শ্যাম কানু মহন্তই কেনেকৈ গম নাপাব? যদি গম নাপায়, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহজনক লৈ যোৱাৰ পাছত সাগৰলৈ যোৱা কথাটো যদি কোনোবাই গম নাপায়, তেতিয়াহ'লে সেই শ্যাম কানু মহন্তই নেগলেক্ট কৰিছে। আৰু এই এক্ট অফ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে এইটো এটা ক্ৰিমিনেল অফেন্স হৈছে, আৰু এই ক্ৰিমিনেল অফেন্সৰ কাৰণে শ্যাম কানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথা, অসমৰ চব মানুহে জানে, আপুনি যিকোনো এজন মানুহক সোধক, আপুনি যিকোনো এজন মানুহক সোধক যে এজন এপিলেপচি থকা মানুহ, মৃগী বেমাৰ থকা মানুহ কোনো পধ্যে পানীৰ কাষলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, জুইৰ কাষলৈ যাবলৈ নিদিয়ে। আৰু এওঁলোকে সাগৰত জুবিন দাক জাপ মাৰিবলৈ দিছে, এবাৰ নহয় দুবাৰ জাপ মাৰিবলৈ দিছে। আৰু এটা কথা যে জুবিন দাক যে জাপ মাৰিবলৈ দিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছেনে? জাপ মাৰোঁতে ভৰিকেইটা প্ৰথমবাৰতে কঁপি আছে। জুবিন দা দুৰ্বল, দেখিছেনে নাই? তাৰ পাছত যদি আকৌ এবাৰ জাপ মাৰিবলৈ দিছে আৰু এনেকৈ ষ্টিপ হৈ গৈছে, প্ৰথমবাৰ সাঁতোৰতে এনেকৈ ষ্টিপ হৈ গৈছে, এনেকৈ একদম মানে জঠৰ হৈ গৈছে, তাৰ পাছত যিবিলাকে সাঁতুৰিবলৈ দিছে, তেওঁলোকে জুবিন দাক ইনডাইৰেক্টলি, হয়নে নহয়? গতিকে এইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই কালিৰ পৰা একেৰাহে থাকি
এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ যে জুবিন দাক একদম জুবিন দাক যিসকলে নি এনেকৈ মাৰিলে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই ঘটনাৰ CBI তদন্ত লাগিব মই আপোনালোকক সুধিছোঁ CID তদন্ত পাৰিব নেকি আমাক CBI তদন্ত লাগেনে নাই আৰু মানুহকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগেনে নাই এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যদি দুটা ল'ৰাই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈ এটা ল'ৰা পিছল খাই যদি পৰে তেনেহ'লে লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নে নকৰে তো গতিকে মই এই মুহূৰ্তত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ